ko whatulo watu ki he taukakapa o e tae mahakurea o e ia i taingata. Ko whaapapatuhe ki he maka koto ia o futuna ho tau kamataanga. Pea whatulo watu ki he kakaitupu ai whanuani a Australiani hana o kere kere te whito ke he matakari nana wala mo nāpuri o kua nautolo a Kempelani. Pa pehe whoke ku whaapa ki he tāhine princess ko lātu fui peka tuku ao. Ka koe eiki tala whikaulahi o tonga ki Australia une mea heni te mohono kāinga. Io ai ngahi haa, kau whanua, whare a matapure, ai kau take lotu, kau take ngahi kupu whikau aki kotoa pe, ai whare a tangata mo whare a whiwhine o si ai tau whanau pa kou whaapapa ke tonga kotoa pe i he kolo pe. Tuku mai mua e whangamare koe ni ke hoko atu ai konga ua, o e tau polo kalama, koe tala noa ki he whakaukau o e kamataanga i he lauia e sainisi, pea pehe ke he tuku whakaholo i e na whakataha. Hei kai te utoi whaloloa, kai tuku mai ke uhoko atu. I he ua ki tala noa koe na ako whai i he konga uloa ki o e kawe ngani. Nā ku mei whamamaha whalo ko fua ki he hūmai no whome Afrika o hau ki mamani pea pehe pokenea o mai ki he Australiani pea mo Melanesia pea a whangatuku mai e au ki ho tau tahi moa nā pe koe Pasifiki. Kai kehe tuku mai moa ke uhoko atu, toe mono pe mo e kapi mo e whakalahi ki he tala noa na aku osi whai heilo pena iai hane aonga ki he mo mea mai mo e whekomi mo e whie ilo kau whai. Koe konga ula ki heni ko whaamu ke tau toi hau pe ki ai, pea ko tānaki mai heni ai ngahi i misi o e kakai, nā ko slave ki ai kana te kai ke whanga o atu oku pehe nā nau hau me Afrika o mowete mai ki mamani. Te toi lawe pe koe wawanga e ua ki he fuafua no fo i o mamani, koe wawanga ki he hu ki tua me Afrika, ta moe wawanga ki he evalusio whawhetu. Sai, koe hu ki tua me Afrika pe koe out of Africa theory, o kune pehe koe homo erectus, pa koe homo erectuso, i he ko whātonga i, koe whakaukau koe ia, pe ko hono i misiena mo mea mai ki ai. Koe whakaukau pehe na liliuia ai homo erectuso, ki he homo sapieni, pe koe homo sapiens ai nau asilalo. I loto Afrika pe ia ki mua pea toki, nau toki mo vete atu ki mamani. Aia koe evalusio, pe koe wawanga ia, isa koe wawanga ia, pe koe teoria o e hu ki tua me Afrika, out of Africa theory. Mo mea mai koe homo erectus oena, pe mo homo sapieni. Aia koe ofiange ai homo erectus ki he apes, pea koe tau liliu ko i he alua evalusio. Madui koe tala noa whasainisien. Pea o tau alu mea i ki he homo sapieni, pehe koe whahinga e tangata wofi mai, au pito ki tau tolu mo mea mai peki ai, ke inisi. Koe wawanga hono wa koe evalusio whawhitu. Aia koe whakaukau koe au pehe na e hu ai homo erectusi o aluia ki tua. Alu ki tua pea liliuia me homo erectuso, pe koe erectuso isa o aluia o liliuia ki he whahinga e tangata ofi apiteka tau tō whakaraka mai e homo sapiens pea toki o lo whaia fo i liliuia ko ia i tua whakawheitu. Alu me wheitu ke wheitu ko liliu. Alu me wheitu ke wheitu liliu ai homo erectusu
tu so ke alu of o hoko ange koe whainga tangata. Ke hea moe out of Africa theory, porque wawanga huki toa me Afrika. Nai whai foi riri uia i homo i rektu so ki he homo sepie ni i loto Afrika pia. Ka koe mawinga pe ke tau toe. Koe toi ki whai ki ke pe e tau tā noa me e tau tara noa wha mui kai toku mai ki tau hoko atu. Koe no fo e na koe o Australia mo mea mai ki ai. Pea mo no fo i a mo vete koe mamani. Kau te whoki ma te koe homo i rektusu, koe nau harangaina a e nau alu. Aia koe nau tolu whoku pe he koe na nau kamata i loto Afrika pe i tua. Pea ko nau tolu ena i he whakaukau koe o e huki tua me Afrika, o e wawanga koe ia. Isa o e wawanga whawheitu, taulaka e wawanga whawheitu. Ko whakakaukau ia koe na o ku tā ia tu koe na. A pehe na nau hua mai ki tu ai homo i rektu so i he whakaukau e wawanga e walusio whawheitu. Pa nau toki liriwa nau tōria ki he whaahinga o e tangata pe koe homo sapiens o hoko ia i tua e walusio whawheitu uia. Kai ke hoko i loto Afrika hange koe out of Africa theory pe koe hu ki tua me Afrika. Uki tō me Afrika au whai fo i biriu e ua koe ni ai lanu enga koe ni, pe koe lanu mori, moe kulo kula i loto pe i Afrika. Koe wawanga ki tua me Afrika. Koe wawanga e walusio whawheitu hoko fo i biriu e tua. Ai alu me homo erectus so ki he homo sapiens, pe koe alu ke whahinga e tangata ki he men. Ai nau mo mea mai ki ai. Pe mo mea mai ki ngai wheitu ukona na laki alu ki ai ai homo erectus. Ko Europe, mo mea mai ki ai. Tau tāroa nia, tau ko Asia. Pea koe hau koe tau tānoa ni ki he taha miliona tau ki mua e kalaisi, ki he taha mano tau ki mua e kalaisi. Mahina o bida foi liliu. Pea koe foi liliu ena nai hau o whai ai liliu whawheitu e walusio whawheitu o hau ai ki Australia, aina o kukula ko na hau me wheitu Indonesia, Southeast Asia i o runga. Mo mea mai ke kula. Hau e ke wheitu kona ko mongo pe ko mango i Australia. Whawhufua ki he tolu mano valua wheia. Aia koe. Pea koe tangata Australia e na hano ilmisi. O kuofi au pito ia he taimu tangala noa ai ke homo sapien ni mo homo erectus so. Mo mea mai ki ai kiriki. Pea na e alu e foi alu ia koe na o alu hake ia he wheitu Rusia. Alu ki Isleri, Siberia, ko ufeitu ko Siaina, ko India. Pea i longa bida benga hisi laisa ko ia mo kakai ko iaku. Hange ko Asia, ta pehe ko Siaina mo India. Ko ufanua e toko lahi au pito ahon o kakai o na he ko kau ia kau fuafua ngai fonua nai fuafua no foi. Pea kona mo fato ngai ke hao ai whahinga i tangata ai kulokula mo homo sapiens. Na pehena na wa mana to ke feitu Amerika. Aina no fo ia i e whakafuafua ia ke he tau koe na. Tau ia taha mano ki mua ia kalais. Kai hau kona hau ke Australia au whakafuafua ke he tolu mano tau ki mua ia kalais. Aina ulaki hau mai no fo ia e hau e homo sapiens ia pe koe whahinga e tangata he whiriuriwa ki Australia, pe na e kawat ke mo Melanesia, e konga Melanesia, i e fo i hawa e kurokura, pe ko e hawa e whahinga tangata. Tau tala noa na tau tolu ki he ono mano tau ki mua e kalaisi ki he tolu mano tau, pe toki hau rewa i he taha mano tau, ai hau koe ki South America ki mui mai. Kai kei fuafua no fo i loo ua pena i a tau tolu i e fo i tā noa koe na. Ka tau hokon. Koe whiwhula wangu no fo i hoko e na aia koe no fo i lalahia no ua tala noa hu mai ki he tai mua nā pe koe Pasifiki. Ula ki hu mai na hu mai ki Australia mo Melanesia. Koe hu mai na hono ua, koe tahawhi ni mange au ki mua ia kalaisi. Mo whatonga e fo i hu mai koe na. Koe hu mai a
Ko pe he ko huma ia na ke he me fo la ki huma ko ki Australia mo Melanesia i tau tala no ki ono mano ki he fa mano ta ki mo ya klais. Ko huma ne ta hafe ni mangia ki mo. Ko hu e ko pe he na hu hifo Melanesia Papua New Guinea ari fo Vanuatu ari fo ai o ha wi fisi pe ko fisi pe he ko matapa ia ke huma i ke tau to. E fito ke ki tau to ki ha moa pe motonga whakafua ia ki he taha afe o he ta uki mua e kalaisi. Pea koe foi tuke taha afe ni mange au whakafua i ke ta uia e tolu afe tupu pe he wha afe tupu i he ne lau mai ke au ni ka koe fuafua nofo i e na aia koe whakakaukau pe toki. Mo vete he gre mea tau tolu o alu ki Micronesia pe mo vete o hau ki he hahake ki Polynesia mo hifo ki lalo hauia i he taha afe ia o he ta uki mui a kalaisi. No fo i tau tolu i he taha afe ni mangeau ki he taha afe ki mo a kalaisi. Koe no fo i toenga u whanua koe tau tānoa tau tōria ki mui a kalaisi. Ki mui a kalaisi. O alo au ki Hawaii mo mea no fo i kātoa ki mui. Ka musio mai pe he koe kakai koe lapita, pe koe kakai ulo kulo umea i he kufarea i he ni fufua hau e kau nofo koe na. Na nau whotunga pehe, na koe whotunga e olunga, koe whotunga e nau pehe, na e ofiki ai. E whatonga i koe tau whotunga i e kamata, koe anga i ngai whafuafua. Pea koe e tala noa i e, ni iu pehe koe whotunga koe nei lala siana koe nau kune tuu mo ne pō vai. Kei ke, koe whotunga koe olunga o ku ofia ne i he tau tala noa, pea pehe koe fo i whemari akia e kau Melanesia, na nau osi ai, pea mo kakai koe ni me ni na e toi hau i he tāwhi ni mange au me i South Asia koe fau mai pe he hau koe me Europe mo mea mo u whaitu koe o hau koe i kia ki tau tonu i he fo i whakaukau koe na o hau ia whai e whemari aki pea koe whotunga koe na i olunga o e pe he koe fuafua kakaina na o whotunga tau tau wofi a pito tau tōkia kau mo mea mai ke ai alu ai liliu pe koe ke mo e tau tala noa ki e whotunga e homo i retu somo e homo sapieni ki moa. Ka tau hoko atu. Ko fui whakaukau marien na ko silawe kai hui ko sina na kai e kakato e tala noa. Ko fui whaunga no fo i ne ua whaafuafua ki hono no fo i Pasifiki. Ki lalo, mo mea mai ki ai, koe whaunga ia pe he koe na ani na ustala noa ki ai, na e whau mai hei Melanesia o hau ai Vanuatu mo Papua New Guinea o hau katau tolu, Pea koe whaunga no wa musio mai ki he pulu koe, ki he tā kou hau ia me Amerika tonga. O kupehena to ia e wholau mai a me whaitu ko ia ka ki tau tolu, ki he Pasifiki. Pea i olunga mo mea mai ki ai koe whaunga no fo ia tahe Pasifiki, pea pehena e toi whiai ai alu ia ai na aife alu aki ia ki tau tolu mo Amerika tonga, pea ia e alu atu, pea ia e alu ai hau me iai, ai a whewholau aki. Ai po asia tau ngahi ka la o asia i Polynesia haha ke hange ko Tahiti mo Hawaii mo mea Rapa Nui nai nau whena alu aki nau tōrua mo ufonua koe i Amerika. Pena ia e whakaukau Professor Pegi Takairi mo au matui na kau ai langa maka ne hau mi Amerika tonga mo Amerika na kau ia i ne hu mai ki Polynesia hake o hu mai langa maka o Hawaii ka tau e ko fitu ia na nau langa maka whakalakalaka au pito ka mo mea mai ko fo i whakaukau ia koe na whaunga heua hau me hema i hau nga mahe nipe me Melanesia hau ki fisio hu mai ka tau tolu pea alu ki Amerika pe toi foki mai mea i whewholau aki pa ko lalo o kupehe na e hau pe toi kau hono no foi mai ki tau tolu ia me Amerika ka koe matakari tupu aina o Amerika ko nau whotunga aina ko whaau i koe kau initia pe koe kakai tupu o Amerika ka koe whotunga aina o nau tolu ka musio ke wheriri wake olo tau whotunga i e uhinga whakasainisi manto i koe kehenia me tala noa ai toi tapupa ku mahino o pito eu koe ta noa nia i hau me carbon date 14 pe mo DNA e ngai whato tolu whakasainisi ka tuku mai ke tau hoko ato Koe tau tu ena waha whakamatakari e tolu o tau tolu,
ko ki o mi pena ke mo me mai ki he tau na usta no pe ki mo ko o me ne ngai ata ko mai kolonisia na ko kakai ena i o lunga na me fo tunga pe o ko pe tau ki he ke pa te tau fai ta tau ko ka mo me mai ko Melanesia ni ko to ta hai pe me manuatu o ki ai motu ange ai fo tunga pe tau fa ba ke ko ni ko me ki ta pe o sai ne he ka pa tau tolu le vane Polinisia ko fo tunga ai di la ko o ta wofi au pito i fo tunga ma mo me mai pe ko pe fo ke pa ko e na fika waki i he tau vai whaka matakari o mai Kolonisia, Melanesia, mo Polinisia, ka tau hoko ko o Sen Pacific ko mo anaina ko tau whanawhanofa na he ahoni mo mea mai ke ai ko tau whanawhanofa na he ahoni ngā ai motu pe mo ngā he whai fio i whakakaukau hono no fo te kosi ai nai wha me olunga me Australia me he ko Amerika me ta whaaki ko ngai whanua au pe he na nau kau pe hangena o lawe ki ai i he wholau aki i hono no fo i pe mo fe fa feohi pe i ngā fe fa uhi ke mo ki tau tolu pe he ki tau tolu i loto i e potu tahi moana koe nā tau koko atu ko tau hau ki angai tu atonga mo mea mai pe he foki ko whakakau kauna e no fo i mai ki tau tolu mei fisi mo se mai ko o tu lau o kuofitaha mai ki tau tolu e tu koe nā ono whaka hoata mai ena ai aruifa Melanesia ofi au pito arifo ki visi pe ko viti isa pe ko feitu ia koe o ko tui pe mo professor te vita ka iri ko feitu ia koe ko pulotu pe hega professor Agustino Mahina ke ngai whaka ko fisi mo Melanesia ko pulotu ia pe anga ko tuina i tupo u whakakau ko ni me ha ko en e fo ino fo i ko ni pe mo kamata mai no fo ina e hau e whakaukau o pulotu pe tupu hakai ki mui ai whakaukau e mama langi pe mo lolo fonua ka koe anga ina i tau tu hifo ofi au pita mai me o tu lau pe mei fisika ki tau toru koe o tu lau koe konga pe ia o tau toru i he tuku au mai ka mo mea mai ka tau to e au atu koe ki mui ka koe ho ata to pe ai anga o e nofo i mai pe mei he toke lau hihi fo. Pau pena e ai hanga ai hau me uta whaaki ke heka koe tala noa fukeni ki he tāwhe ni mangeau tāwhe ki mua i na tega ki a nofo ia i toenga i wotu motu o moana. Ka tau hoko atu ko hangana i tau tuu a fisi ha moa pa ko ngai fonua pa o tu motu la lahi ena i eno fua nofo i. Pena e whai e hū mei pulotu o hū ki ha moa mo ki tau tōu, o make sense api. O ki ai a futuna hena pia mo, a futuna kona i olunga mo pia mo wheko uvea, o ku asi foi o kauia i ngai whanua motu, ai tau tala noaka koe u whanua na eno foi. Ki mui, koe foi fōfua no foi pena ai hū koe na me o tu lau ka tau tōru, pe hu me tau tōu ki ha moa, pe koe hu me o tu lau ki ha moa mo ki tau tōu. Ka koe anga koe hono siwe ke ua o mea, mo ngai whakatotoro ko ia o kumotu ange tau tōru i ha moa, i e fo ino fo i koe ni, Kono no fo ena ki tau tōru, ko tonga tapu nai fuafua no fo i pa te utoi lawe whakai kiki ka nā whakaose aki ai ku tala noa koe ni. Mo mea mai, koe whotunga motu aina o ki tau tōru, ka kaitonga e ngai tā koe ngai i nisi koe ni Nā ululoloa ka kai anga na tau whotunga, o koe rewa e tau kehe mei he kau homo iloktuso, homo sapieni, ka o polisinolo, mo Melanesia, koe tau whotunga aina. Ai aku pehe koe Professor Agustino Mahina me kau whatotoro, koe whanau maena i he whemari aki a Melanesia, mo hau ai kakai kulo o mea i he wholau mai koe au i loa koe lapita me Southeast Asia, me i e sia tonga hake. Ka kou ompeke mausia ko mea maho inga kou toi tānake i ni he anga e whiri uri waki ai i nisi, ai whotunga o e kaka ai me he wheitu ki he wheitu, Rawa mai ni ki he konga whaosi,
pe ko fie lave fa oski ai fa osenke tau polo kalama ko no foi o tonga ka mata I tonga tapu ko whakakaukau mo whatonga I mena ko slave ki ai I tau konga ulo ki ka koutou fie lave ke ko hu mai no fo ko no kumi ai feituu te nau malu ai pe na wofu ki tahi I he kamata pe ko feituu ko ni mo wakai mai ki ai o foi konga ko ni no ko alo faha ve lu kawa ki a ve roto o ku pe he mau fato tolo mo tangata ake lo sia ko spena meni to ta spena meni università ni singa o ka ki boni I mau ke ya ko mau assistant researchers ko feitu ko na vai a loto no alo fato lahi pa ko feitu re na hanga tu ki tu ko feitu ko ni alo mo tembe mo folaha mo vai ni mo ai ko whakakaukau I mau ko ngai whatotolo ko fufu ana fo I ai u feitu ko ia ai ni I whangakakau mo whangauta kana ava na ava tu ia ata na ke ilahi tahi ai ko ngai a loto no alo fa ko nukureka hange ko ma ko na professor David Burley ko whakaukau ta ma wai me motu a pita nukureka ko ngai feitu ko na no fo ko ke tau ko tata na ke u fato tolo ko ne o mi ai whakaukau no ai ko fo no fo itakai fo ia ki he tahafe o ta u ki mo ia klaisi PC tahafe ni mangia ke tahafe tau ai ko foi whakaukau ko nau kumi ha feitu u te nau malu ai ko nau folau I uhinga nau aluhifo I movete a kakai me mamani I whakaukau na fo ko ni pa nau kumi mai nau alo nau ha o fo mai I viti pe o porotu o na o mai me feitu melanisia ko ia na o mai o pe ko motu wha o sieni pe ko kai ki tau ilo ate whanonga ko te kai ke whaha ilo ia ki a te aroa mo feitu atu ko feitu ni mahala o na wakai te tau malu ai uloaki na o mai o wakai ko feitu ni oku kere le lei feitu ni oku kai lahi ngahi mounga whakalaka mai me wawa mounga ia hau I hapai oku lahi tahi na hu mai fo me la na o mai o afe pe he mai ki la lo ai ko na muy mai ngai o ka venga pe ko ha na hi uhinga na ha u kana na kumi ki ha fonua le ki ha fonua ma ki ha fonua malo pe he na fo kau he na muy ngai o ka venga na wa mai ko ni pa mo fa to ngai to ko to ta ma pe ko na no fo ko ya I matata hi ko ya lo teme vai ni fo la no kureka tala siu mo fe foi alu takai ko ia o kumalu au pito ia pe hai na tolu to nga pe na toki nga uno re me loto hangena o lave ke ai na nga uno mai ki loto na fufu nga uno he tala pa ase he tala ao tu na nga uno ki loto fo no na nga uno mai na nga uno kamata pure nga fo mai ha u fora na nga uno ta tau pe mo whakaukau ta no ko ni na nga uno mai ki toloa pe I tala no ke pure ana tu tonga na nga uno me ai ki ri kutapu ha I ri kutonga au ki ri kutapu na faya ke no fo o mi ko kamata I ke ta kai ke tu toki alo atu ki ai ia kai ke kai ma ke ka ko anga na o ari to I mo ta kai nga whakaukau pe ko tui kai to I ua I kuonga kona no fo I na kamata I pe tala noa ke whananga whakatupu pe ko whananga I tupu anga I tonga whananga ngahi o tua tala noa ai ke ngahi o tua nau kamata I no fo I mo kamata koni ai tau similaise kamata ai tala noa ki pulotu tala noa ki mama ngai mama ni lala ai ko ia lolo fonua pe foki kilani kai ke ko umea mau ingai ka ko tu fe unga ni hono huru pe he ayanga whakaukau no foi sai si ka tau alu me ai I he konga hono tolu ke tau sio ke anga tau whakaukau I tau whikau aki mo pulo tu te fito ki viti hange ko mea whaosi I he ku konga ko ia ula ke ta no whaos ko ia na
whai ai whakakaukau koe mea ko toa pēnā e hao me pulotu. Whangatuku ake whakaukau Professor David Akairi, ko pulotu koe ka mataanga mo e ngataanga. E he aho e tau mate, pe mo e tau ngahi mea lalahi na tau whakaukau pe ke tau whoki ki pulotu, pe koe tau woki pulotu e tau kei moui, pe koe tau whoki ki ai e aho e tau mate. Tau mai mehe maamani koe ni. Kei ke hoe ki mo tau kainga ko whakamalo lahi ki mo mea mai, ka mou mea ka tau toki hoko atu ki he konga tolu, mehe ka mataanga hono no foi a moana pe a mo tonga. O whalahi atu ki e te mo tolu hono kotoa pe. What to do?